Pemirsa kewentenan penerbangan internasional ngelintangin Bandara Ngurah Rai Bali sayan kewewehin. Menjantan kanan inucap taler nincapang pemargi lalu lintas penumpang ring Bandara Ngurah Rai. Penumpang internasional sane sampun keayaan ring Bandara Ngurah Rai selami 11 raine, kantos tanggal 11 April war sekali tali kali likur, kauningin wenten langkungan tigang da setalian diri. Saking wilangan inucap kedatangan internasional kauningin wenten langkungan kali talian diri, miwa saking keberangkatan internasional wenten langkungan 11 talian diri. Ini ake pengerau penumpang, kepanggil ring tanggal kutus April war sekali tali kali likur inggi punike kali talian diri. Dawak mawali kebungkahnyane rute penerbangan internasional ring pengawit bulan Februari war sekali tali kali likur nih sampun lintang. Kantos mangkin kauningin wenten dasa maskapai mawali nyiagayang penerbangan nuju Bali, antuk ngayahin kutus rute. Stakeholder Relation Manager Angkasa Pura I Persero Bandar Udara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali, Taufan Yudhistira Mausang, maka dasa maskapai inucap inggi punika Garuda Indonesia, Singapore Airlines, Jetstar Airways, KLM Royal Dutch Airlines, Scott Tiger Air, Malaysia Airlines, Jetstar Airways, Qatar Airways, Air Asia, miwa Turkish Airlines. Saking kewentenan inucap, wau tigang maskapai sane sampun terbang nyabran raina inggi punika Singapore Airlines, Scott Tiger Air, miwa Jetstar Airways. Maskapai sane nyiagang rute piniake luwiri Jetstar untuk rute Melbourne, Perth miwa Sydney. Asa punika taler wenten Garuda Indonesia sane ngayain rute Narita miwa Sydney. Selanturnya indik rute penerbangan piniake inggi punika Singapura. Rute sane sampun kaayain luwiri Narita, Sydney, Singapura, Kuala Lumpur, Melbourne, Perth, Doha miwas Istanbul. Wenten taler 6 negara sane sampun kaayain inggi punika Jepang, Australia, Singapura, Malaysia, Qatar miwa Turki. Penumpang warga negara asing sane ngangen VOA piniake rau saking Australia, rades Jerman, Amerika Serikat, United Kingdom, saha Prancis. Yudi Karnedi, Bali Pos.